Anya laki din! Nay, nabayagan ka ma at ijinapan ng pipitaw. Wag bakay. Naglayunak man ni balay na Joel kun Hayra. Kitay na, agkakaimas na kiti makmakanda siya. Anya? Ay, amangan ma at nagita ti ipananda iti naglakwanda iti balay ni Joel. Ay ka nalapit nga isuwa. Awang mag tinaduma pagkapuan ni ti kwartada. Unay mo ten na kita. Talaga adida mau ti pagararamatan da iti kwartada. Gastos da agastos, kat saan pa'y analpas ti balay da. Ay na, jak amaw bakay. Baga amtaw ti anak maw. Kun manugang maw, inton adan totoo may dito balay. Baga amtaw! Unay mo daytan, Hayra. Kas kalagbal na dita. Anya ayat ikat katawam dita. Ay na, ni Madam Minya Apay, anya tikat katawam kini Madam Minya. Na? Ay na, aglaklako kit din iti palang. Yay, kit anya ko matikakat katawa dita ita. Agbala ka talaga. Ay na, maestra, aglaklako iti palang. Ay, nasyak dayta, no way. Ay na, saan ka laga ang agbala? Ignoranti ka pa'y. Apay, kaputa maestra, saan na mabalay ng aglako iti kayat na? Anya? Iso may, naimbagbay ka na Madam Minya at analay ng agdiskartay. At dati sweldo na binulan. Idinto ta siya, awan na pulaos. Taday talamang sisim iti pada matao tararamidam. Anya? Iso may, ay na, imbes na tagsipsipot iti biyag ti pada matao tararamidam, ingka di maglako iti mabalin mo nga ilako. Kat, anya kumakay ti ilakok. Awan mo't mula mi anatang nguno prutas ta iso kumati ilakok. Ay, diskarte mo til, anata. Di ure ilakom aminan, nga dadita, graman dita kararwam, no damayat amang gatang. Anya? Ay na, baliwam na itang ugali, Mayra. Di na kami ibabay na kakabsat mo, kinta sawam. Anya? Ay na, katkatawaan nakgayam ni Hayra. Taapay ka no, madam. Diyak manam mo, gapo siguro ata tila ipopos ko alako. Para kanyak, awan ti nakakatkatawa iti dayta. Bili bakit di kan ka Gaputa adamot ti sweldom iti binulan. Ngam adulat ta ti raket mo. Ay, no itan arumigrig at titaray ti panagbiag. Saan amabalin nga agsadot-sadot tayo? Sa bagay, ngambay amon ni hayramin niya. Si kanti mang pasensya kan kwa na. Talaga akas di ti ugali na dayjay nga ipag ko. Ne, awan mo tanti kayo yu apag sungrod, hayra. Awan saan kami mat ngaglutluto iti kayo? Anya? Wen, ay na, nagrigat yag kay kayo. At damat ti burner kan gasol. Di ison, saan pa'y ang umisit dagiti kaldero? Anya? Kiti sumat manang. Iso ano saan adita burner di paglutwak? Agara mataklangan ka dagiti di kuryente. Ay, sa bagay mo't kit di Adakwar tayo. Papananangay ti milyon akwar tayo. Ay, wen amanang, kakaiso na nga da kwartami, di aramatan. Lakay, saan gaya man nga aglutluto da hayra iti kayo? Anya? Gapo iti sadot na Adda ka nung arod ti kwartada, di aramatin da. Ay, anya lagi di na ya. Talaga sa bali ti kapanunutan na dadya kapsat ko. Ay katbay am alakay, kwartada mo't dayjay. Wala, ngam saan nga itag na nayon kata dati kwartada. Kasano numaibos, at daya tinamnaman na.
Kat ada siguro Ay, kanya lagi din na yan. Di na amo kailalan ni kwartada. Inton maibos, kasladan to nakakaasi manan. Ay kat baga ang ati kapsat mo. Ay, nako. Nalaing una, dadya kapsat ko bakit? Di na kaya tipay suro. Unay ka matan, Joel. Agmay-may sa langarudan ti kaldero tayo, ibarsak mo pa'y laang mat. Awan ti serbi ti ado a kaldero no awan matlaan ti kargana. Ha? Kati sumay. Di tanto pa'y may sa kaldero. Awan ti nagyan na. Anyan to laki din no ado. Apay, anyan inararamid mo, tadi ka nagluto. Ha? Alas 6 mat gaya man iti malam. Awan serbi na nga asawa no kastoy laan. Sumangpet ka, ngam awan matimakan. Salbagkit di ti kastoy abiyag. Kayo mo't tandi paglutlutuan dahay ralakay. Ay, kat naibos siguro na ti kwartada. Naibos nga tan? Kat no dakal agat at tiigam da. Ay na, saan nga gnanayon ti kwarta bakit? Itikas jay a kinagastusira ni Aira. Saan nga imposible a maibos ti kwartadan? Ay sayang lang ti kwartada. Dahi tangarod. Hay, mangibabay hindi takapsat ko. Kung di bagay iti, asaan nga aglutot kayo? Ita, ibaga na asayang ti kayo, adi maisungro. Ti ko na anak iti, awanan ti kwartada, apang sakada iti gasol. Andiyan laki dinaya. Si kakit di matlakay. Apay, amom nga rod. Ay na, agpaisulay ta bakit? Kaputan na sa ukanyak nila kay na, nga agawid pa'y kano ije balayda, tamapan agdiskitar iti karenda. Iso asaan nga agsao-sao day dya ahayra. Anyan laki din aya. Joel, awanan bagas tayo. Awanan may saang tayo. Ket, iso asinurot nak ditoy? Saan ka mat ngamin nga agawid? Agbirbiro kak nga rod ti pakitang danak ditoy. Kat kasano? Ada ka di may gatang iti bagas? Awan na pulos kwartak. Imbaon ko pa'y lang ni nanang ijetersena. Tamapan pa'y umutang. Pilyom jimayat abagas Jay saan anatangkan no makilaban? Anya? Wan, Joel. Uray jay kang inaan abagas. Basta mayat abagas. Ay, piman maut ni Joel nga anak ta. Apay ka day. Nakakaasila unay nga agrim-remedyo iti kananda. Idento tati asawa na. Kasla di na pampanunutan ti kasasaad da. Ay, nuambo na ko matinang usaran da iti kwartada day. Saan ko makasto iti panagbiag da ita? Day tangarod lakay. Kahit napanday mutang iti bagas. Kuwan, sapay pinili da, di kang inaan abagas. Apay, masapol din na imas ti bagas da itan. Ay, ammo pay. Di manugang mo manag tinang ibaga dita, siguradaw. Ay na, jak bawatan da dya, manugang mo, bakit? Inyutang na ka, ngam dya pa'y kanginaan ti pinili na. Ay laki din na ya. Hayra, agalisto ka man magagtrabaho. Anya? Kasano nga agtrabaho kat adamat anak ko nga awir ko. At damod na lang gantatang anagagit nga gawir. Ipaawir mo kadakwada sa paminsan ha. Ta sumurot ka mo ti garden, tatulungan nila kay mo. Kat mapanak mo ti garden, manong. Ay na, no pa nag-aapit lang mo iti pagalistuam. No pa naglilinay, no pa nagmumula. Kundi bantay kay tarak mo. Anya? Ay na, apay na. Di kaya mabain, anang iutang kininana suping iti bagas. Ha? Sa pwede kang hina, anti pinilim.
Ay na, mangibabain ka talaga. Inibos mo ti kwarta nila kay mo. Ita, naturod ka mapan agutang, ijayanda. Eh, Makitangdang ka, Hira. Tapno at ti pagbayad mo iti inutang nyo abagas. Tanay, jakon ma-imagine ti kinapuskol ti rupam no ni nana suping pailaang tagbayad iti utang nyo. Ay na, Joel anak ko. Di ka kumamot agbalin na paspasurot Nanang, Apay, akasla itultulok mo amin akayat ni bakit mo. saan mo't nanang? Yung talaga akas jeti ugali na. Ay na, di mo itulok Ibaon mo ang aglaba. Aglinis ka naglutaw. Apay, kaan anak na aya, tapno saan nga aggunay. Nanang, No adda anak, saan amabalin, tikas jay nga aramidan na. Tunggal agawid dito, jay cellphone latan, tig igaman na. naadik nga rod iti online games, nanang. Si kanti aggunay anak ko. Tano bay ang tikas jay nga ugali ti asawam. Awan maun, nakakasikalaan. Lumasapol nga kami ti pagnakman na. Aramida mong bayaw. Ay, kanayon ko matapat patigmaanan, manong. Ngam di na madanggan. Kan may sa, no adda ibagak. Isupay ti adda ganas na nga agungit. Anya? Uwan, manong. Di na amo ti paisuro. Awan sir-sirbi ti ibagbagak. Gaputa di na madanggan. Ay, anyan da dya kabsat ko. Ibagbagakon kan kamanong. No awan lang ti ubing. Kasla kayat ko na panawan. Ay, inayan. Kasla di na pampanunutan ti sitwasyon mi. No siya, nadagsen unay tiriknak. Gaputa na ibus amin na naipundar mi, iti awan kasaskan na. At dapay utang mi. Ngam, awan matikunana at tumulong kanya kamang bayad. Ala, ano sampay ko matikabsat ko bayaw? Sana balay, tadyak sardengan na bagaan. Taureas siya kakabsat na, mababainak unay ni taramid na bayaw. awan ka di ti madmadlaw mo kanyak, manong. Eh, dahi tamot tenged mo anak ang isngisit, ti madmadlaw, hayra. Anya? Kay sumay, Unay kamatan, manong. Nakauyaw ka. kay pudno mo't anang isit dita tenged mo. Di ka mo't main initan ni garden tap nung umisit ka. Aba, anya ko matimadlaw ko ngay. Apay, di mo aya madlaw alumuklok magak, manong. Ay na, kita ano maibagay kang katilokmag mo. Anya? Kay sumay, tayo din nakutong ka, kaslakawayan nagitilupong. Kita maano lumukmag ka. Ang mga lukaslakan tong karag adakkel ti tiyan na. Si kamat, manong. Ay na, proud ka pa ilang ang mga iba ka, lumulukmag ka. Lumuklukmag ka at sadot ka magagtrabaho. Idintutan nila kay mo, kumutkot tong piman, gapuiti pa nag-aburido na itaramid mo. Anya? Uy, madaming niya. Anya ngay man ang tiawit mo. Palang uno sitaw. Ay, ado apay, gumatang ka kadi hayra? Ay, saan madaming niya? Ang, abay, di ka kadimabaen, iti day talangam. Nagado, tiawit mo anak kasilupin kas kada naka-eco bag. Ha? Tas lasan ka maestra iti day talangam. Ay na, kasta talaga ti biyag hayra. Noan niya ti daddo maapagkwartaan, aramidon. Ha? Ngam, apay ka di akasta tilangam. Kasla di ka nagdigdigos, wano nagdiramos la kuma. Ah? Ala, pasensya kan iti na ibagak. Ngam kita kasla ngamin stress ka. Iso akasta siguro ti jar mo.
Nasakit tiriknak iti dayjay ahayra. Siyak aka na yung tikit kitaan na. Ha? Apay ka di? Nakita nak idi na minsan. Kat makapainsulto dagiti insawsawang na. Talaga akatawaan nak. Gaputa kumkumpur milat taditan ti ilaklako. Anya? Wen na. Sa bagay. Adayo siguro ana pimpintas ti panagbiag na. Gaputa mabiyaglat ta nga uray saan ngagtrabaho. Ay na, no amom la kumamin niya. Adayo ana pimpintas ti panagbiag mo ngam iso. Kastaya. Pag ko naamot ngay. Dumngag ka na imbag min niya. Taada ibagakan ka. Tapno maawatam no apay akas jay tinaibaga. Apo. Talaga akwarta ti aday ti panunot mo niya, Madam Minya. Hayra, anya ka dila unay tinakakatkatawa kanya. Ah. Ha? Idi, nagtaltal na aklaang. Gaputa ipagarup ko no adayo na pimpintas ti panagbiag mo ngam iti siya. Ngam si kakit di gayam ti rumbang akatawa. Ha? Naimbag pa'y kanyak Gaputa jak imbaga asayang dagiti kayo apagsungrod. Ngam ti kinapudno na, awan gayam ti paggatang itigasol. Makunak anapipyaak tauray aglaklako aklaang iti palang sa anak alumuklok magapo iti kinasadot. Idinto takumot-kutong ti asawam, gapo iti panagababorido na gapo iti kinasadot ti asawa na. Ha? Kanti may sapay, adda bayad dagiti palang ko akat katawaam. Iso asaan ko nga inyutang ti katugangak iti kanginginaan abagas. Ay na, para maglagayam ti amin, anya laki din. Anya? Malapanawan ka, Naira. Kat agkuti-kuti ka mangamin. Tapno saan ako maro ti panagrigrigat mo, iti panagbiag mo. Ape akundi sangit ka, Hayra. Manong, napaiso anak kadagiti magbaga ni Madam Minya. Ay, nasaya at ano napaiswan ka? Kasta una yabain ko, napabain na anak iti husto. Ay, kat nasaya at manin ano napabainan ka. Unay kamatan manong, abay, kay kayat mo ka di masakit anak. Ay nading ko, sinyalis daytan tapno baliwam tinaalas nga ugalim. Anyan laki dinaya. Di mo ayak maawatan, di kahit kung ipakaawat. Manong, Agbaliw ka nga taitan. Gaputan na bainan ka kadagiti imbagbaga ni Madam Minya. Ken karkaro ita, tapinanawan na kan ti asawam. anya, pimanawan ni Joel. Kanya pa nga, pimanawan na. Mapan ka magbiro kiti nasingpit apang isukatan na king ka. Anya. Malalala. Tapno di na ka isukat, agbalbaliw ka nga minan ading ko. Day talaang ti solusyon na. Anya laki, di na yan atoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.